Bog svima, ja sam Frano Ridjan, čovjek iz vašeg dnevnog boravka. Onaj čudnog prezimena. Da, moji mama i tata nisu baš vodili računa čime se dijete baviti i onda su ostavili tu najčudniju verziju našeg prezimena. Umjesto da sam bio fino plemeniti H, to u prevodu konj, Ridjan, eto mene Ridjan. Onda svi kažu, to je otacija, to mora biti dž. Ja kažem, jel, kad cugate s Djelarevićeva vina, onda znate da dj može ići zajedno, jel? Nije to isto. Ja kažem, oprostite, jeste vjernik, naravno, Hrvat, katolik. Pa ja kažem, koji dan ideš u crkvu? Pa u nedjelju. Ti majke ti dj može zajedno, i nije kao ono. Kaže, jel imaš curu? Ne, imam djevojku. Ma da, stvarno, nemoj me zezat, onda. Dobro, vi uvijek filozofirate, vi sad iz televizije. Dakle, tko sam ja i šta radim ovdje? Nemam pojma, neki od vas su tu malo od jutra pa su skužili, kaže, to je onaj glavonja tu cijeli dan nešto Kenja. Priča s ljudima o tome kao ko su oni, daj nekakve pola najave, svi čestitaju, kaže, baš ste nas super najavili, hvala vam. Ja sam ovo spremao, kužiš, 14,5 sekundi, skoro sam se udubio u to tuta forca. Dobio sam poziv i kažu, biste li vi nama konferenciju? Rekao, pa dobro, radio sam neke konferencije, obično stvarno kad nemaju ljudi para, onda se sjete mene. To je ono vječno prokletstvo. Naime, mene se nikad ne sjeti prvoga. Zašto? Ja mrzim društvene mreže. Ja se ne naslikavam, ne odem na WC i onda 67 fotografija. Ja sam više ljubitelj, ljudi odu na mjesec, naprave 3. I baš su lijepe te 3, šta ću u WC-u se 70 puta fotkat. I onda mi se ljudi ne sjete. I onda se misliš Isuse Bože, koji sam ja jadnik, 32 godine imam pa kad ću ja postati poznat, Kad ću ja zaraditi taj svoj prvi milion? Nikad. Naime, već sam 2 miliona u minusu, mama i tata su kupili stan od frendova, ovi su ih zavaljali i sad to moram vraćati ko zna do kada, jer banka kaže, ali vi to nama dugujete, super, mrak, a slikanje, modne revije, kad ću ja uložiti malo u sebe, nikad. Dobro, što sam ja? Tko sam ja? Usporedbi s ovim ljudima koje sam sreo. Ja sam niko i ništa, ljudi. Ja sam niko i ništa bez vas koji se ponekad nasmijete na ono što vam kažem. Ja sam niko i ništa ako barem jednog čovjeka u jednom danu ne pokušam i ne uspijemo raspoložiti. Zero. Bolji si od mene. I ti si bolja od mene. I ti si 100 put bolja od mene. Mrzim vas o troje što ste bolji od mene. Ali zato što ste vi bolji od mene, možda će ja biti malo bolji. Možda će neko reći, da, bio neki frajer kod nas na konferenciji, kad postanete svi multimilijarderi, kaže, pa mogli bi njega pozvati, a ne Duška Ćurlića, Barbaru Kolar, Adriano Andraši, Šarića, Petrekovića. Znaš, svi su oni kao prva liga. Ja se pitam, kako sam ja zašto ja nisam ta prva liga? Onda dođe ova mociljena skupina, 60+. Kažem, ja, gospodin Frano, pa vi ste meni tak super. Onda je okej, ajde, eto, ciljana skupina je namirena. Onda, gle čuda, nakon toga, pojavim se ja par puta na televiziji, dođe mlada cura. Kaže, oprostite, vi radite na televiziji. Ja rekao, da, prepoznala sam vas po glasu. Na podu sam, šutni me, ubi me, pljuni, zgazi i onda me pozovi na cugu. Kao što vidite, ja nisam Oprah, nisam Jay Leno, ja sam Frano Ridjan. Jedan od 1000 onih koji su imali neopisivu sreću raditi ono što vole. Prvo sam htio biti biskup. To je vrlo logično. Bio sam klinio, došli smo na neku misu, Hrvat katolik praktikant, sve po PS-u, nema greške. Ja sam malo tamo puzao u toj Trogirskoj katedrali, inače sam rođeni Vinkovčanin zbog centralnog grijanja, onda mama, tata, ljubav, romantika, oši na more. I tako ja puzam po toj katedrali i dođe mi kaže, daj tapu. Jer ta kapa mi je bila baš super, ona mitra, što je onak visoko, tu ima neka 2, oni dolaze s nekim Ford autima, rekao ja ću biti biskup, to je posao, kužiš, biskup. Kad frka, panika, ne, ja ću biti kipar. Otkud kipar? Fora ima neka škola tamo na Braču, odeš sve u kamenu, lijepo, frajeri štemaju tamo nešto kao to, da napraviš Davidu, malo većeg, malo manjeg, umjetnost, divota. Onda kaže daj se malo saberi, onda počnem prodavati ulaznice u katedralu, recimo, i u pinakoteku. I kaže super, krene biznis, malo, jedna ulaznica tu, padne dole, digneš, 2 puta, 3, staviš sa strane. Sad ja ne ide to meni baš s tom lovom, znaš, šta ću ja? Pa malo ću razgovarati s tim ljudima koji dolaze, pa možda uspijem nešto naučiti, znaš.
Jer ono, što bi radio jedan buco u 93. onako, s 9 godina, debel, neugledan, cure me nisu primjećivale, čak i onda kad sam mislio da dobro izgledam, a kamoli u to doba. Kažu oni, ajde odi s mojim sinom na prvu probu folklora. Ko moji kuti, šta je to? Kojeg ste frajera čuli da ide na folklor? Ja rekao, odo ja, ajde, idem, šta ću sad, onako, debel, ništa, nije se niko samo baš previše htio igrat, bio onako teško djetinjstvo, je baš bilo puno prijatelja, dođem ja na tu probu, ono, žene. Žena koliko hoćeš. Krene neka trogirska kvadrija, nešto, neki trokorak, pokažu oni, krene Frano, buco, lagano, kad kaže ovo, vidi, ovaj zna, kaže jedna zgodna, ja bi s njim plesalo, kaže druga zgodna, opa, ja na taj folklor, kao se oni svi moji frajeri iz društva, naš ono, seljačina na folklor, mi nogomet, to je sport, igraju, ono, derbi, totalni Trogir protiv Okruka. Prva godina ode Frane na turneju u Mađarsku. Čuj, kako imam? Sorry, samo odlikaši sine, kaže tata, samo odlikaši. Dođem ja svoj gleda Mađarska, šta ćeš u Mađarskoj, nego niko niti jedan jezik. Hajmo krenuti onoga, zgodna neka Mađarica, Žofi Kovačević, sjetim se, ja nje si, ona mene uči, ja kao, juna patki, pa hođu on, jul, se jul. Naučim ja malo mađarskoga, šta će ti mađarski zaljubljen, ja bio patio ko patika kad smo se vratili, ali nek ostane taj mađarski naš. Krene malo, šta će sad, bum, ja naučio sitno malo talijanski, sad radio ko konobar, kužiš, nosiš, dobio 10 eura za espresso kad sam skuhao. Ženi ova se raspametila, ma che ristretto, che može, nema beda. Složio ja to, hajde malo daj naći taj italijanski, šta ćemo opet, ja s folklorom neka turneja, treba sajam navući turiste da dođu u Hrvatsku, šta će Frano, kaže, aj Frano malo on to će zapamti, dajte mu 3 rečenice, Frano 3 rečenice. Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, probieren Sie bitte unsere kroatische Spezialität, ein Trocken, Wein und alle Käse. Kažu svi, ajme žonce, ja ništa, nemam pojma šta, ja samo klimam, naučio ja te 3 rečenice, rekao šta će ti, dobro, nema veze, što je kako je. Onda znači, u tom svom tom periodu malo onako krene pubertet, malo počneš mršavit, prestaneš napokon, hvala Bogu, dijelit sobu sa sestrom, koja je bila katastrofa, a u stvari voliš, jer mijenio si je pelene, to malog govnara, je super u stvari. Sad je doktorica znanosti, živi u Kopenhagenu, radi energetiku, predaje ovako studentima, svi navijaju za nju, a ja se bavim ovim poslom, kao što vidite, neko je zajebo. Mama ili tako, ne znam. Ali da sam ja žensko u ovom poslu, pa ja bi bio u ovoj prvoj koji se sjetite najskupljoj odmah. No, što se onda dogodi? Naučiš ti tako tih malih jezika, i gdje ćeš ti to primjenjivati? Kaže učiteljica moja, odnosno nastavnica hrvatskog jezika, meni nekih 16 godina, kaže ona, Ridane, ti govoriš za dvojicu, za trojicu, aj treba tamo na nekom radio Trogiru nešto pomoći. Kaki radio, možeš, ne vidim, ja već zamišljao da ću imati glas kao pravi muškarac. Cijenjeni dama je dobrodošli u emisiju u kojoj ćemo govoriti. Kaže meni profesor, slušaj, ja radim svaka 2 tjedna zato što predajem povijest, dam ti rezultate, čitaš sportske rezultate. Preko san snova, sportski novinar, kojiš je ja novinar, mislim nakon sveg što sam zamislio da ću biti novinar, cool, super, odlično, još radijski voditelj. Ajde, dobro, u međuvremenu shvatiš da možeš biti voditelj, da možeš raditi to na radiju, onda se sjetiš da si u 3. razredu osnovne vodio kolo sreće, onako s leptir mašnicom pred učiteljicom na satu razredne nastave. Već je to tradicija sad, imaš utakmice u nogama. Dođeš na taj radio, shvatiš da je to tvoja velika ljubav, u međuvremenu malo još smršaviš, počneš svirat gitaru, jer cure vole gitaru, gitariste, naučiš sviraš gitaru, dođeš na ekskurziju, sviraš ti džitricu, kuša ti sviraš, gledaš nju, ode s njim, jer ti sviraš džitru, nemaš vremena biti s njom, I kad se svi već povatali, shvatim ja, Frano, nije to za tebe, ostavi se glazbe, nekome Bog da u glavu, nekome ugaće meni u jezik, pa ajde tamo što možeš iskoristiti, da. I onda dođeš u onu fazu, kažu ti svi, dobro, ne smiješ ništa mrziti. A onda sad ću da ja mrzim društvene mreže. Dam intervju preko Dupelice, mrzim Facebook, nadam se da će sutra propast.
I puste me godinu dana na miru, više me niko ne zove, prestravljeni, kao ono, kako si mogao tako nešto izjaviti? Pa kako neću 3600 prijatelja, kad treba neko platiti ćevape, nema ni jednog, pa kakva je to fora, brate mili, u čem je tu caka? Dođeš, ono, nema niko izaći s tobom, svak slika svoje ćevape i šalje slike i onda svi lajkaju. Pa ja nisam takav baš ti, malo sam zastario ono po tom pitanju, ali ono nije me sramota, kužiš. Onako, nek bude druge sramota, ili nek neko radi to za mene. Ako ima dobrovoljaca, vrlo rado ću vam to prepustiti, samo da me podsjetite što treba raditi. I onda, znaš, shvatiš sve na vrijeme, pa dobro, ajde, ono, možda ipak neko cijeni to što radiš. I onda tako tim čudesnim putevima gospodnjim, kao bivši ministrant, naučiš i te neke citate iz Biblije, sretneš neke ljude, kužiš. I onda oni kažu, pa dobro, nije baš ovaj tako loš, ajde. Nije toliko ni ružan, ono, ajde, dobro, zna se snalaziti, neće baš biti najzgodniji televizijski i radijski voditelj u povijesti čovječanstva, ali ima neki kliker mu radi, jezičina ta, ono, tuta forca. Ali onda opet, znate, i noga u guzicu i korak naprijed. To je jedna ona poznata izreka. Meni se puno puta dogodilo, pa vas molim da to ne radite. Dakle, ja sam odrastao u jednoj prekrasnoj obitelji, krenuli smo iz 18 kvadrata, iz jedne magareće Pojate u Kaštelima. Svi smo bili u jednoj sobi, mama i tata nisu bili bogatuni, nisu se snašli u privatizaciji, tamo su popušili, nisu se snašli nešto malo kasnije, opet su i prevarili. Mislim, moj roditelj bi i papa prevario, samo da ima dovoljno vremena s njima porazgovarati. Su prekrasni ljudi. I ono što su usadili mojoj sestri i meni je ono da smo iskreni, da što na umu, što na drumu. I to su profulali. U ovoj zemlji kad nikom kaže što misliš, gotovo, mrtav čovjek. Kod nas ne postoji nešto što se zove kritika. Kritika je najbolja stvar koju možete dobiti. Najbolje što vam neko može reći, glup si, ko top si glup. Onda se ti malo ono resetiraš. Kad vam neko kaže, ne valja ništa to što si napravio, možda ti to ne govori zato što te ne voli ili je to na ovoj osobnoj bazi. Možda to što ti on rekao da te ne voli zato što mu diže živac jer si mu odvratan voditelj i to mu je baš bez veze, on više voli neke druge bolje voditelje poput Ivana Vukušića ili nekog tako. A onda se nekako malo zamišljaš, pa dobro, možda se stvarno nešto zabrlja u tome, možda mogu malo popraviti neke stvari. I onda shvatiš da ne treba ništa mrziti. Ne treba mrziti društvene mreže, ja sinoć odem prvi put u životu van na neku modnu reviju, slikam se ja ispred onih pozivih, evo svi paparaci viču, Frano, Bog, Frano. Pa neko gleda taj jutarnji program, čudo, brate, mi ne dižem se zabadav 3 godine od 5 ujutro. Onda pitaju 3 cure danas mlađe od 60 godina i se možemo fotkati. I on rekao, opa, napokon smo downgradali software, yes, to, ajde, bit će skroz okej. I onda shvati s godinama koliko je god teško, koliko vam god govore, ne možete u ovoj zemlji uspjeti. Tu moraš samo nešto preko veze, dogodi se Hrvatska radiotelevizija. Ja sam vanjski suradnik Hrvatske radiotelevizije, sve što ovaj čovjek snimi ja ću povrgnuti jer uopće ne smijem govoriti u ime svoje matične kuće. Što to znači? Nisam stalno zaposlen. Se svi čudom čude, kako to nisam? Haj, to nije tako, nikako da dođe moj red. Sam kaže da neko umre, da neko ode u penziju, ali nikako da dođe taj moj red, ja sve fino, pristojno čekam, jer mama i tata nisu naučili stav za domjenak. Ajmo, čišćenje i tako se probi. No, bilo kako bilo, ja ne znam drugačije. Znam ovako i na to sam ponosan. I svi su tvrdili da nema šanse da uspiješ na televiziji. Tko si ti, neki Seroljo, Dojdek, Dotepenec, došla iz Trogira, rođen u Vinkovcima, ne zna ni sam ni ko je, ni što je, dođe u Zagreb sam, ko Čuko, plače kad su otišli starci, kad sam ostao sam u tom malom stanu. I kažem sebi, čekaj malo, pa ako ja napravim nešto dobro, ako ja nekom kažem da je super, i ako ga potaknem, pa možda će meni biti malo bolje. Možda će se on sjetiti, nekad me pozvat pa neku gažu, 100, 500 kuna, 200 eura, koliko bude imao, aj tu, pa malo, pa tamo, pa lijevo, pa desno. Pa zašto ja ne bi radio ono što volim? Kažu ljudi, pa nisi tako ni loš, ajde idem ja u tom smjeru, ajde bit ću ja to što sam u stvari od uvijek htio biti. Bit ću čovjek iz svačijeg dnevnog boravka. Pokušat ću staviti osmijeh na tuđa lica jer me to ništa ne košta. Jedan osmijeh koji uspijem podariti i vratit će mi se 1000 puta. Vi ste me toliko toga danas naučili, isprobao sam 7-8 fora, brak, sad imam još za sljedeću konferenciju koliko god treba. Zašto? Zato što sam odabrao to. Odabrao sam da želim uveseljavati ljude. Jer sam smatrao, pa možda ako ne mogu na drugačiji način doprinijeti, možda mogu tako. Možda mogu nju uspavati do kraja jer je već pun klinac svega što je ovdje čula i svega. Možda mogu nekoga razbuditi i reći, ok, ja to ne znam.
Ja sam fakat loš u tome. Ja tako loše pjevam, a to je jedna stvar koju sam jako htio raditi. I onda sam zapio prvi put u svom životu u svojim svatovima. I nisu ljudi pobjegli. Ono, wow, čekao sam sve godine, da, uspjelo mi je to. Ne zato što sam to ja, nego zato što sam u jednom trenutku shvatio da svaki od nas ima nešto. Ne možete svi biti radijski, televizijski voditelji, ću vas ubiti onda. Što ću ja raditi? Ne možemo svi biti milijunaši, ni ne trebamo imati milijune svi. Ono što trebamo imati je vjeru, ako ne u sebe, onda u onoga do sebe. Jer ako me ne može napraviti boljim, možda me može pobijediti, a da nam obojici bude dobro. Ne moraš mrziti onog frajera do sebe zato što je uspješan. Ja sam sretan što su svi ljudi uspješniji od mene. Jer ja znam da kad će me neko nazvati i reći, pa da, ajde, ovaj dobar već je, toliko je dosadan, ono u 67. će vada neko reći, ajde daćemo mu neku nagradu za životno nedjelo, ako ništa drugo. Znači uvijek postoji nešto. Nagrada nije novčana. Nagradu ne možete možda dobiti onako kako ste zamislili. To neće značiti nekad 100.000 kuna. Nekad će to značiti neka sitnica, jedna zahvala, jedna pohvala u kojem će vam neko u danu kad mislite da trebate se svega ostaviti, da to što radite niko živi ne cijeni, će reći, znate šta, gospodine, jel ja mogu vama platiti da vi svako jutro budete na televiziji? Pitam, zašto? Kaže, moja žena jedino kad vas vidi je normalna cijeli dan. Ja kažem, gospodine, ovo još nisam čuo, sad ću raditi najmanje ako Bog da do penzije, mislim neću do penzije, inače smo mi ona generacija s posla na groblje, jer mirovinski sustav inače neće moći funkcionirati u ovoj zemlji. Ono što vas niko neće naučiti, sasvim sigurno jest, da morate raditi na sebi. Ne na način kao što vas uče na fakultetima u školama. Niko mi nije naučio kako se ispunjava porezna kartica. Niko mi nije rekao šta znači bruto primatelj. Niko mi nije rekao da će me, da prostite, naguziti država kad god stigne, ali još uvijek fali malo novaca i da ću nakon 3 godine biti kao što sam bio ko klinjo sa 7 kuna na računu. Pa ste frajer, voditelj, televizijski, radijski, kao ono poznata, slavna osoba. 7 kuna na mom računu. Prije 3 dana. 7 kuna. Sjetim se vremena dok sam bio studoš, dok sam imao 7 kuna ili što po dobrom starom običaju kasni naplata. Jer je razlika između prostitutke i mene što one bar dobiju na vrijeme lovo, a mene razvlače od jutra do mraka, ideš sam kući, ali nema para. I misli se, Bože, pa šta mi je to trebalo, Nisam mogao završiti za alatničara, ovu srednju strukovnu, 7.000 kuna početna plaća. Ono, nešto znaš raditi, ne ti govoriš. A svi ti najgori posao na svijetu, ko biti izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Svi misle da znaju raditi tvoj posao. A ti budala radiš ko konobar, prodaješ ulaznice na ulaz za crkvu, šaluješ, nosiš one prizme u Makarskoj geodetima, visiš nad planinom, jer svako hoće baš tu sagraditi još 15, kao da bi znao cijeniti tuđi posao i da ljudi više cijene tvoj. Niko neće cijeniti vaš rad. Ako ga ne cijenite sami. Što ne znači da ćete pocijeniti njegov rad, jer je on apsolutni kralj. Ima bonitetnu kompaniju, što god to znači što vi studirate ekonomiju, ne ja. To je mrak, zvuči onako ozbiljno. Ne, nego ćete sjeti s njim na kavu. Ja ćete ga pitati neke stvari, on će reći da, na šta, naguzio me onaj prošli knjigovođa, ali ovaj novi je kralj, on obriše sve, ono se spremi i ko Bog čekaš novu sezonu. Dogodit će vam se u životu da ćete biti sa 7 kuna na računu. Svi će misliti da vam dobro ide, jer Hrvati uvijek misle da drugima bolje ide uvijek. I svi su se rešili, stanovi, kuće, vikendice, ali nema se. Di si, evo me gore na Kronplacu, nema se, nema ja na skijanju, joj, gdje sam ja? Nema veze što drugi misle o vama i što vi mislite o njima. Bitno je koliko možete s njima paralelno ići kroz život. Ne morate se voliti. Ona sigurno voli neke druge voditelje, ali će vjerojatno cijeniti moj rad, jer ću ja cijeniti ono što ona, kao volite i mene. Čudo je! Našao sam jednu ženu koja me istinski voli, ta je totalna luđakinja. Sretno sam se oženio 1. listopada, iako su mi na kraju tvrdile mnoge žene da su baš one me htjele, iako nisam ja to nikad kužio, taj moj pussy radar bio uvijek ugašen. Ja sam mislio ja sam onak bez veze, one više vole ove sa 6-packom, 8-packom i te Audijem, ali važna napomena, cure, nemojte gledati frajere sa Audijima, sa BMW-ovima. Neće vam dijete ličiti na Audi, na BMW, nego na tog frajera koji vozi s kockastom glavom. Pronađite osobu koja će vas poduprijeti. Morate naći neko ko će vas gurniti. Ja ne znam, kao što ste mogli vidjeti prema ovih 7 kuna, ja ne znam slovo. Moja žena je s otoka, ona je ko Šokica, još je škrtija malo i zna kako se to radi, onda prepustite to nekom ko treba.
Ono što mislim da sam napravio do sada je da sam pa barem nekom uveselio dan u zemlju koji svi seru da ne možeš ništa napraviti bez veze. Možete. Pogledajte mene, Klinjo. Pogledajte mene, Klinjo, Glavonja, Volko Čelo, zove me neki Čunjoglavi. Radim na Hrvatskoj radioteleviziji, snimam reklame, neki me prepoznaju na ulici. Nisu još umrli pa me prepoznaju, super, ono. Pazi, čovjek, dečko koji je krenuo iz 18 kvadrata, iz jednog malog mjesta u kojem su mi svi gledali u gačice kad sam se kući vratio, ja sam čovjek kojega će neko prepoznati, koji radi velike stvari i sjedi ispred ljudi i ovdje stojim s pogledom na budućnost. Ako vi ne napravite nešto, ja ću morat umrijeti jer mirovinski sustav neće moći funkcionirati. Ako vi ne napravite nešto, ja ću biti nitko i ništa, neće me se niko sjetiti. Ako nakon ovoga večeras nitko od vas ne napravi ništa, ako ne za drugoga, makar malo za sebe, a da ne bude previše, džaba smo sjedili ovdje 8 sati. Ja sam nitko i ništa, ja sam Frano Ridjan i bio sam počašćen što sam ovdje pred vama 8 sati, nemojte mi ništa zamjeriti. Nadam se da ćemo se vidjeti nekom drugom prilikom, vi ste svi bolji od mene, ne do Bog da neko dođe u moju profesiju jer ću s guštom se s njime natjecati da vidimo ko će biti posljednji Mohikanac. Postoje ljudi na ovome svijetu koji žele iz njega izvući svu moguću dobit za sebe. Postoje i oni koji su ovdje kako bi taj isti svijet učinili boljim mjestom za druge ljude. Ja se volim smrstati ove druge, iskreno sam si nekako onda okej. Pozdrav svima.